क्या बात है, कर रहे हैं। हाँ जी, सानिया बताएं। आपका हमारे सिगरेट से नीचे है। उनके पास मैकबुक नहीं है ना, वो मुंह से बोलते हैं। सानिया बैग लेके तो उसको सानिया लेके नहीं। वो सॉन्ग एक सुनाए, वो जो उस दिन सुनाया था, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। और जमशेद भी, क्या सॉन्ग का नाम था? मुझे याद नहीं यार, एक मैं देख के आता हूँ। स्क्रीन जमशेद पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, मैं तो मेमोरी फुल हो गई थी। प्रिया नहीं यार, मैंने नहीं की, मैं कर रहा है ना यार, ऐसे ना करें, कसम से मेरी रिकॉर्डिंग मेमोरी फुल हो गई। नहीं, आ जाएगा ना, बस ठीक है, फिर सही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इमरान भी, एक मिनट। वो गाना तो नहीं है, वो प्रिया नहीं और है। जी जोया जी, कैसी आवाज है? अच्छी है। एक मिनट, दोबारा ना मैं आईडी पे लगी हुई वो देख के आता हूँ। तब तक ये सुन लेते हैं। मैं तो परेशान हो गया था, मैंने कहा नहीं यार, में इतनी लेट होने वाले नहीं है, अल्लाह खैर करे। झगड़ा हो रहा था तो उसकी वजह से मैं इमरान पे जी चाहता है खुद को जला दूं, वो सॉन्ग था। तो वही तो है ना, वो प्रिया। अच्छा, प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम। यही है गाना? हाँ, ये वाला यार। चले, सानिया किधर गई है? नीचे उतर गई है, गैस तो लिया नहीं आ रही। सानिया कॉल पे आओ। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, अजान हो रही है। ओके ब्रांडी, ओके। जी नदीम साहब, रिकॉर्डिंग नहीं की आपने? वो ना असल में मेमोरी फुल है मेरे मोबाइल की, डिलीट करना तो है, फजूल चीज़ें रखी हुई है। आप मैं डिलीट कर रहा हूँ साथ साथ, आज भी काफ़ी डाटा डिलीट किया था। अच्छा, मैं अक्सर इमरान भाई की सॉन्ग रिकॉर्ड करने को, लेकिन ये जिद में आपने खुद बोला था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा। नहीं है, वैसे वहाँ से निकल जाएगा ना बीच में से, निकल तो जाएगा। हाँ बस सही है, निकाल के मुझे सेट कर दो। और किसने रिकॉर्डिंग की? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सानिया कॉल पे आओ। ये दुर्वेश जी, कैसे हैं आप? मोश बैठे हो? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बाबू के पास रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। थैंक यू साहब। ये जिनकी मोहब्बत है नदीम साहब की और जोया जी की,
कोई बात नहीं जमशेद भाई, मोस्ट वेलकम। लास्ट सॉन्ग है, उसके बाद जो है आप जाके ना अपनी ब्रॉड ऑफ ऑन कर लेना। अच्छा सही है। हाँ, इसके बाद आप जाके अपनी लाइव ऑन कर लेना। सब दोस्त डबल टैप करते जाएं, जितने बैठे हुए हैं डबल टैप करते जाएं। सब दोस्त, जितने भी दोस्त बैठे हैं, मिलकर डबल टैप करते जाएं। सब मिलकर डबल टैप करते जाएं। और सबका शुक्रिया, आप ब्रॉड पे आए, थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो बताएं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपकी अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो बताएं। मेरी सारी ख्वाहिशें मर गई हैं। चलो, अब मैं सबकी ख्वाहिशों पे जी रही हूँ। मैं सुन लेती हूँ ऐसे ही, मतलब कभी कभी दिल हो तो, जैसे अभी आप सुना रहे हैं। ये जो आप जी कह रहे हैं वो सुनाए ना।
ID lah DM kalian ketua. Modalnya cukup dengan Absela Foreign kawan-kawan. Yang nggak tahu Absela Foreign bisa buka menu hadiah, masuk ke menu eksklusif, semuanya klik saya ingin aku satu orang satu kali kawan-kawan. Yang nggak punya Absela Foreign ketik hiburan TikTok, bikin 15k ketua. Tapi buat yang mau cepat langsung aja Absela Foreign ketua. Oke, yang belum kebagian sabar kawan-kawan, moderator kita cuma satu. Ya, moderator kita cuma satu kawan-kawan. Jadi buruan semuanya Absela Foreign dulu kawan-kawan. Yang nggak tahu Absela Foreign bisa buka menu hadiah, masuk ke menu eksklusif, semuanya klik sayangin aku satu orang satu kali kawan-kawan. Itu yang dinamakan Absela Foreign ketua. Oke? Ya. والله هيك يكون يا ركروا قالوا لي لايف صرت عم قاطع منهم يا اخر دابا عم بقول لك هيك مو السري شي هي بيمضي برو ديك بري حطا وشو حطاني حجنا يا حطا باش كده قبل تمام البدايه والله كمان نبي اكسر تلفون بوكي كيف بازي كده لا والله نيبل بدي احكي وزعم تدني ولا ناوي معي بدل بوش ان شاء الله نادو عيب في دفاتنا خوش بخوا شنو جوانية في دفات كاك احمد كابرا فيها كابرا فيها هذا الغرفة شو برامج كل صدق يعني اكو اكو ما يخسرنا شامشي ناوي بتشوف ولا يخوي يخسر كلا مخسر مثلا والله برا دلوه كاروا دلوه اخوانا كذا هذا هو هيز لا ولا خبر زي صار الباشا صار دار المدنوا ضلها عيبة سمعتنا لا Jangan di lantai. Maksudnya di atas. Ayo kawan-kawan, 80 orang lagi Absela Foreign ketua. Yang nggak tahu Absela Foreign bisa buka menu hadiah, masuk ke menu eksklusif, langsung klik sayangin aku satu orang satu kali biar cepat kawan-kawan. Ya, ini Absela Foreign-nya kelar, langsung spill ID kawan-kawan, jangan lama ya. Gue gak mau lama kawan-kawan, semua tergantung kalian. Oke, semuanya Absela Foreign dulu, makanya absen dulu kawan-kawan. Ya masa ngobrol aja. Semuanya absen dulu kan kawan. 60 orang lagi yang belum Absela Foreign, Absela Foreign. Yang nggak tahu Absela Foreign nih gue kasih tahu nih arahannya ya. Buka menu hadiah, masuk ke menu eksklusif, semuanya Absela Foreign. Ketua, halo Ketua Re. Moderator tuh dibagiin aja dulu moderator ke yang udah Absela Foreign. Abang. Sombong amat itu pangkalon. Kawan-kawan, orang Absela Foreign gitu ah, biar cepet kan. Ya. Yang belum Absela Foreign ya Absela Foreign dulu kan kawannya sekali lagi gue ngasih tau ya. Buka menu hadiah, masuk ke menu eksklusif. Nah, di menu eksklusif itu ada Absela Foreign kawan-kawan. Nah, itu diklik itu sekali doang. Satu orang cuma bisa satu kali kawan-kawan. Nah, kalau yang nggak ada Absela Foreign bisa ketik hiburan TikTok bikin 15k. Begitu. Ya, itu 19 orang lagi Absela Foreign kan kawan. 19. Kita sampai jam 1 aja ya, karena banyak yang harus dikerjakan. Fred. Ayo guys, kasih aku mawar. Oh ya, jangan minta mawar. Mintanya yang lebih berharga, yang duitnya agak lumayan lah gitu. Assalamualaikum, Judit. Waalaikumsalam. No, belakang orangnya. Ya ilah, lu kayak gak bisa dicir aja bro. No, belakang orangnya lewat. Ini kan pelakunya. Sigit, godain kakak itu Sigit. Lagi ni pemulot. Ya, kenapa? Ada mau itu ke udah. Beda udah. Coba kita tengok sini. Apa? Buat salam kenal dari anak Soleh Kota Lok Sumawe Aceh Utara. Iya, aku juga dari Lok Sumawe sama Lok Sukon. Ini aku sudah
Kak, lihat aku dong, terus kasih aku gift. Ya, nanti aku follow. Ya kali besok. Memang besok pasti lupa dia. Besok pasti lupa kan. Namanya cewek A96. Kalau habis batuk atau bersin lumayan keras, perut terasa nyeri. Apakah normal Bu? Karena perut tekan. Oh, baru 2 minggu. Nggak apa-apa kok. Minum obat batuk aja. Obat batuknya boleh yang Ambroxol atau yang sirup, yang herbal tuh bagus buat tubuh hamil. Tapi jangan banyak minum air putih, kurangi manis aja. Ya. Berarti Karina lagi hamil ya kan? Bener. Ya, ya kayak gitu dong nanya. Iya bener. Nanya yang waras ya sayangku, cintaku 13 orang. Tumben makin malam makin serem. Kakak lakukan kakak, iya. Kamu? Aku udah lama banget, kamu udah gak kesana sejak aku kecil. Halo Bu, hai. Hai seorang astagfirullahaladzim. Mau belajar konten skincare, kayaknya lebih gacor deh kalau skincare. Mau konten skincare, mau konten make up. Aku lagi belajar make up, mau konten skincare, make up, lipstick aku banyak banget. Sayang kalau nggak dijual lagi. Halo, salam anak soleh Kota Lok Sumawe Aceh Utara 3 anak soleh Kak, salam kenal juga Soplen, aku nggak pakai soplen. Ini pakai soplen tuh, ini filter kali, ada soplen. Di sini nggak ada yang mau nanya affiliate. Ini ada affiliate nggak di sini? Coba tanya-tanya. Ya, aku pengen ditanya nih, mau kayak jadi ini loh, kayak edukator gitu. Takut ya pakai softlen, nggak enak pakai softlen tuh, berat, ngantuk, sakit mata, pusing Kak aku ya kalau di depan cahaya lampu yang terang-terang gitu aja tuh. Ini di sini nih sakit banget, pusing banget, makanya aku tuh nggak suka nggak suka nge-live lama-lama kayak jualan gitu, capek ngomong. Kak Sarifah semangat ya, Kak Sarifah ngonten kan. Tadi aku pakai keren Bagi kamu, dia kemarin ngasih KCS juga. Iya, kasih dia 1K. Belanja rating. Tak bayar. Ini ya kayak aku minum obat dulu deh. Kamu turun bentar lagi ya, obat anti nyeri. Beta Gak ada bang petasoknya. Biar cari link dulu biar sama si Ari. Udah. Kamu asal? Iya. Bang Beta kemari dong. Bang, 50 ting. Ini DP. Oh iya. Oh iya. Small. Sama kita. Udah itu ya? Belum. Udah. Oke. Mbak mau baca. Dalam jalan. Kamu turun? Iya, aku turun dulu naik. Ya udah, aku kan naik ke DJ. Sok. Bye bye Nas. Semoga ya. Bye bye. Ayo Aldi, kita berdua aja Aldi. Udah sampai ini ya, sampai kedatangan orang baik lagi. Aku baru 2 ke Aldi. Sampai jam berapa Nenek? Sampai jam
Ini aku pamit duluan, Ika. Mau kemana? Purple dan juga varian warna. Sini Mamat. Umi bisa tawa, kami juga ikut-ikutan ketawa Umi. Sekarang nomor 3 tuh. Kami suasana lagi boleh. Untuk kelengkapan kakak. Ya, ada pertengkaran tapi kamu akan dapat rezeki, ya, KKS. Oke, selanjutnya tidak bisa diulang, ya. Kalau mau diulang, lempar lagi, ya. Berikutnya, siapa lagi nih? Kakak. Oke, bagi yang lempar 5 mawar dibaca random, donat lengkap, asmara, rezeki, jodoh, ya, atau nama kamu dan pasangan bagi yang lempar donat, topi koboi, karir, bisnis, kehamilan, rumah tangga, nama asli, nama lengkap, tulis, ya. Oke. Ribuan. Dua-dua itu baterainya berapa ya, Maha? Habiskan dulu. Habiskan dulu. 5K, mal kalam 5K. Syukran. Syukran. Insyaallah jannah binana. Masyaallah. Insyaallah jannatin na'im. Masyaallah. Masyaallah. Masyaallah, tabarakallah ya Allah karim. Abinanang 5K. Ibrahim. Jemput Ibrahim agar. Susul Ibrahim. Susul Ibrahim. Amin ya Allah. Machale, dhum machale, dhum machale, dhum machale. Come on, Puma, we can win this game. 7 seconds, 5 seconds, 9 seconds, 3 seconds, 1, and you are a loser. Oh no, Puma. Ritik, dhum teri thi, macha mera. मजा आ गया I love it. भाई सब खतरनाक हो गए तो. Hey, don't angry me, okay? You will see Puma. Let's go, Puma. Okay. Masing-masing nih. Masih ada mimin masing-masing. Itu memang berbeda-beda, ya. Pulangnya 5 box isinya 50 pieces sayang. Ya, jangan malu untuk bertanya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget ditanya-tanya loh Jaka. Ya, kita ada 3 etalase kakak. Ya, sama-sama di S25. Kakak, S25 ini ada di keluaran terbaru kita, Beb. Ya, seperti ini untuk S25 dengan ukuran layar di 10,1 inci. Layarnya sudah AMOLED dan sudah bisa pakai fingerprint juga kak. Seperti itu cintaku sayangku. Ya, jaringannya juga udah 5G, sudah bisa pakai dual SIM cardnya juga seperti ini ya kak. Jadi buat kamu yang mau buat pakai data seluler atau mau dibawa kemana-mana juga udah aman banget kakak. Ya,
baru. Gimana nih Beb? Ada yang mau tanya-tanya boleh banget ditanya-tanya dulu aja Kak. Ya, baterainya itu ada di 8.800 mAh, penyimpanannya itu ada di 1 terabyte ya Kak. Ya, 1 terabyte itu sama dengan 1000 GB. Sistemnya itu ada di Android versi terbaru di 15 kakak. Seperti ini untuk sistemnya, dan memorinya itu ada di 16 GB kakak. Ya, jadi buat kakak yang mau buat sekolah, buat kuliah, buat kerja bisa Beb. Kita disupport di aplikasi Word, Excel, Zoom, dan lain-lain. Jadi udah banget buat kakak yang mau bikin. Gimana nih guys, kalau ada yang mau bertanya-tanya silahkan komen ya. Tanya-tanya silakan ya. Kakak yang belum pada follow sama di follow-followkan sayangku sambil diklik etalasinya. Gimana nih buat kakaknya? Ada yang mau tanya-tanya silakan ya. Kalau dia sudah nggak ada, pasti bakal nyesal. इमरान भाई सलामत रहे। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है इमरान भाई। बस कसम से आवाज निकल नहीं रही, बस वो माइक पकड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से आवाज आ ही रही है। बात देख रहे हैं मेरी आवाज कैसी हो रही है? हाँ बिल्कुल ऐसी हो रही है। वो मेड खोली हुई ना आपने, इसकी वजह से मतलब गला मतलब के वेलकम हो गया राजा जी। बाकी अल्लाह ताला आपकी आवाज में बरकत और अता फरमाए, बहुत खूबसूरत है। हकीकत बात, सही बात है। बाकी ना टाइम आपने देना उस ब्रॉड पे, हम ना पाकिस्तानी टाइम ना 1:30 बजे मतलब कि हम गेस्ट ओपन करते हैं, पहले मैच लगाते हैं। पाकिस्तानी टाइम 1:30 बजे, यहाँ पे 12:30 11:30, यहाँ पे 10:30 सुबह। अच्छा अच्छा नहीं, आप आफ्टरनून 1:30 बजे बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी? हाँ पाकिस्तान टाइम, रात पाकिस्तान, रात पाकिस्तान टाइम 1:30 बजे। आप कितनी लेट, मतलब 12 बजे के बाद? हम मैच हम लगाते हैं ना, पहले मैच ही होते हैं हमारे, ऑफिशियल मैच होते हैं। अच्छा 1:30 बजे, वहाँ पे 1:30 बजे 12:30, तो मतलब मेरे यहाँ पे 10:30 होते हैं, रात के 10:30 होते हैं। 3 घंटे साउथ पीछे पाकिस्तान। हाँ हाँ आंटोनी कल कल हाँ अभी रोड पे जाने वाला नहीं हूँ। नहीं आज नहीं कल आ जाना लाजमी। नदीम साहब जी जी मेहरबानी करे इमरान भाई नु इत्थे रहन दे रहे हैं। सही हो गया सर, फिक्र हो जाए यार। देखिए इमरान भाई में ढूंढ ले हो। नहीं बाबू भाई, इमरान भाई इधर ही है। बाबू भाई कने बोलते हैं, बाबू भाई कने बोलते हैं इमरान भाई। नहीं मजाक कर रहे हैं। ये इमरान भाई, ये भी नदीम कब 2 साल हो गए मेरे साथ। पहले जब ब्रॉड मेरी चली थी, जब मैं लाइव बैठा था, ये शख्स था जो सपोर्ट करने के लिए आता था लाइव पे, मकसद है कि होस्टिंग में। बड़ी बात है। तो या मतीन भाई होते थे या ये होते थे। मतीन भाई तो मैं भी खत्म बिल्कुल टिकटॉक पे आती नहीं है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम।
देखा जी इमरान भाई, बात यह कि उनका थोड़ा सा ना फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं आते, लेकिन अब देखा जी कोई मसरूफियत होगी जिस वजह से नहीं आ रहे। हाँ मसरूफियत तो मतलब वो भी कॉल बहुत वो भी कॉलें कम करनी। मैंने 1-2 बार कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, बंदे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद मसरूफ हो, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो बाकी बिग रिस्पेक्ट, जब आए उनकी अपनी ग्राउंड है, बात है। मोस्ट वेलकम। बाकी ठीक है जमशेद भाई, इमरान भाई मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। ना शुक्रिया नहीं करना, भाई हमारे अपने ब्रॉड है, आप हमारे भाई। देखें जी इमरान भाई, आप देखें झगड़ा करते हुए आप ब्रॉड में पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ सही बात है, इनका शुक्रिया, इनकी मोहब्बत है। आपने कॉल, हालांकि मैंने आपको मैसेज सुन लिया था, तो मैंने कहा चलो मैंने कहा चलो यार मैं जा रहा हूँ, और मैं क्या करूँ। मैंने यकीन मानो झगड़ा उन लोगों की वजह से हुआ है, सॉरी मुझे करना पड़ा है, और मेरी जान छूटे मैं जाऊँ यार। अच्छा ओके जमशेद भाई, ओके जमशेद भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कम एंड ईट समथिंग। अच्छा आ रहे हैं आ जाओ। ओके बाबू भाई, वेलकम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम जी। मेरा सियाल भाई का हो गया, बहुत लेट आए। चलो यार किसी के साथ मैच लगा इस टाइम पे बैठे सब। हाँ जी नदीम साहब आए। जी नदीम भाई, बताना ये आया था कि वो ना वीडियो यार लाजमी इसमें से निकाल लेना, ठीक है, जहाँ पे वो नाम लेता है। जी पैसे दो। हाँ मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। नहीं पहले मेरे अकाउंट में भेज दो। बाकी ठीक है, व्हाट्सएप पे कब लगेगी? हाँ ठीक है, मुझे लाजमी भेजनी है अभी। हैं Makasih yang udah follow aku ya. Lembur ya, enggak lembur, memang lagi dinas malam. Duduknya sebelah mana kak? Sebelah kanan. Iya. Udah. Bilagan Mbak ini berperan separuh Windows separuh jiwa dan daging. Itu lagunya Anang Hermansyah nggak sih? Separuh jiwaku pergi. Mantannya udah meninggal. Mantan A udah meninggal. Doain aja gue cepet hidup lagi ya. Hai juga. Jiwa sakit obatnya apa dok? Aduh berat banget nih, aku ngeri banget nih pasang-pasang RSJ dulu nih. Jangan gitu ya sayang ya. Salam dari Beijing. Iya salam juga. Ini kulung. Iya waalaikumsalam. Sumpah aku gak ngerti bahasa kalian. Kemudian gak ada tawuran di lagi. Oh kemarin gue lah sama Kamanda digebukin mulu gue sama Kamanda. Digebukin mulu. Jadi kita gue nyolong coba udah bisa gue ayo coba. Berantem mulu, jadi dia yang ngeliat kemarin. Jadi ini penonton setia kamu. Ya gue gak tau ya. Iya kan. Terima kasih. Buat salam kenal dari anak saya sekarang. Iya, salam kenal juga ya anak soleh. Jangan lupa tetap layar aku sama kasih aku Gil. Jangan lupa follow aku. Ya, cepet banget sih hilangnya. Bentar. Halo kak. Saya udah dulu salam dari kalian. Iya, salam dari kamu aja. Jauh banget ya kamu jauh. Halo kak. Iya, hai. Makasih ya udah kirim gift-nya. Murah rezeki. Tapi bohong lagi dong. Sunatan masal aku mau disunat.
Ya, nggak di sini. Kamu udah gede belum disunat? Oh, Detia Monica. Bukan sayang. Itu siapa lagi? Kayak Nisa Sabian. Tahu dong ada tetangga anak. Kamu. Ada obat tidur nggak Kak? Ada banyak. Mau ngapain? Sama ke Palembang. Sama kenal juga dari Depok. Sunatan masal. Aku mau disunat. Yaudah lah, sunat aja sampai habis lah. Atur aja gimana baiknya ya. Ini The Mic kau belum? Belum. Mau nonton nggak? Udah jam segini lah. Yaudah, males kan lu? Udah nggak usah. Kita nggak tidur lagi. Iya, kemarin gua makan mandi tidur jam 3. Nonton. Si ini normal, apa bukan normal gitu coba deh. Yang lagi booming ya. Ampun. Aku Margonda Demo normal. Sama itu satu lagi. Kan udah bukan kita normal. Satu lagi. Kan dia belum. Sama si itu apa? Coba deh, yang baru trending baru nongol lah. Yang baru dimunculkan. Yang baru tambahkan. Nih. Sama itu. Itu sedih banget. Iya, aku belum. El Barak mau jadi cowok. Itu kan aku belum kelar kan. El Barak mau jadi cowokku tapi ibunya Jessica Iskandar. Bagus dong. Ada apa dengan Jessica Iskandar? Aku nonton yang mana ini? Nonton apanya? Aku belum disunat ya. Terjadi apa? Aku nakes. Ya, kamu ada rekomendasi nggak sih film nonton di Netflix tuh apa yang bagus ya? Film horor udah ditonton semua. Jangan sembunyikan nanti pabrik buat. Tanggal 7 atau tanggal berapa gitu? Kalau aku juga belum nonton tuh. Bagus pula. Dasar. Apa sakit hati? Cari jalan-jalan, cari pasangan, happy, jangan galau-galau. Jangan cari pelampiasan, ibu mau cari pelampiasan ya. Ini gue belum habis ya? Apa dia muncul dulu? Iya loh. Aku nggak kerja di PLN loh. Komenku tenggelam terus, maafin ya. Ngapain lagu kotak bawaan lahir? Gak bisa dong, kalau misalkan jadi gulat duduk nanti ada DJ Panda. Jadi kok jadinya nanti ruang ICU-nya. Norma tuh iya betul. Film Adun versi selingkuh sama mertua. Tapi dia kayaknya aku udah nonton nih, jadi nggak usah Norma. Kayaknya udah muncul deh dia di Netflix. Seharusnya ada ya tapi udah. Ini aku udah nonton. Udah biar aja. Kalau bawa deh. Iya, nanti pasen aku panen. Panen lahiran karena dia. Kita suka film apa? Genre aku sebenarnya lebih suka horor ya, tapi kebetulan karirnya sih teman-teman aku tuh suka nontonin film horor dan jadinya aku tuh kayak udah nonton semua yang film Indonesianya sih, bukan film luar. Aku
aku apa aja sih kartun aja aku suka. Iya coba dong kasih tau aku. Jangan sampai malam Kak, iya sampai besok pagi. Unit apa dok? Aku kebidanan. Pabrik gula, aku kalau di bioskop belum. Cuma kalau di Netflix itu belum keluar karena kata temanku sekitar tanggal 7 atau tanggal 9 gitu sih baru keluar dia. Udah, kita tidak boleh ngomongin dia ya. Intinya kalian tidak boleh seperti dia, oke? Berani berbuat, berani bertanggung jawab sih itu. Tapi jangan ke semua orang, gak boleh. Satu aja. Nikah dulu. Oh kalian belum tidur sih jam segini, emang besok gak kerja? Jangan menunggu dia, aku udah nonton. Kebangunnya buka TikTok. Ini Kak Putri Andini mana ya? Salam kenal ya Kak Putri. Ini aku bilang Waalaikumsalam. Baru balik gawe, Raisa turu mbak. Ya tidur aja duluan, turu tuh tidur nggak sih artinya? Aku pulang tahun nih bahasa Jawa. Iya, salam kenal juga Kak Putri. Entah, udah jam segini aku jadi malas nonton. Tapi seru ngadenin kalian aja. Penjagal iblis dosa turunan. Udah, penjaga. Kayaknya udah deh. Emang di Netflix ada? Kayaknya nggak ada deh. Penjagal iblis dosa turunan. Itu udah ya? Lupa aku. Judulnya apa emang itu? Oh nggak ada nih, cari. Apa deh? Aku pernah, dan itu aku baru banget lulus kuliah. Aku langsung pengen kerja, jadi aku kayak nggak mau lama nganggur gitu habis lulus kuliah. Kenapa sih? Oh yang itu, yang satu, alhamdulillah deh. Mau kamu aja. Ya udah. Terus habis itu aku kerja di salah satu daerah Cikarang. Aku lupa, Sukatani kalau salah tuh pelosok banget. Dan aku pernah bantuin lahiran bayi kembar 3. Kita nggak tahu itu sebenarnya bakal lahir 3, kirain bakal 2, karena perutnya gede banget. Kita tuh 3 dan dia nggak ruptur itu nggak sobek, nggak diepis, nggak dipotong maksudnya. Pokoknya bener-bener segampang itu keluarnya. Jadi nggak ada robekan sama sekali, ibunya juga selamat, alhamdulillah, dan bayinya juga sehat. Walaupun memang ukuran bayinya untuk segitu, yang ada yang 2.000 pas, ada yang 2,3 sama 2,5. Ya segitu untuk ukuran bayi kembar itu gede loh. Gila, itu ibunya sebopong berapa ya, berapa banget pasti. Itu tuh pengalaman yang nggak akan pernah aku lupain. Gitu. Dan itu posisinya di pedesaan yang dimana udah penerangannya sangat kurang. Kalau kita kan kayak kayaknya masih ada warna putih atau apa nih, kayak lampu ayam, tahu kan ayam yang lagi di peram warna kuning. Nah tuh lampu mereka rata-rata di situ kayak gitu. Terus temboknya juga yang kayak cuma batu bata, belum dicor, belum dicat gitu. Bakal lantainya juga bukan ubin. Ini kan kalau kita lantai benar lantai ya, keramik. Dia tuh tanah gitu. Jadi kita masuk pakai sendal dan mereka cuma beralasan stiker doang apa sih. Pokoknya stikernya juga stiker yang gambar anak-anak gitu. Kayak senang gitu guys. Banyak banget ini. Kejadian mana? Dari Depok. Pulang gantung udah Kak, pulang gantung udah. Aku udah nonton. Kebayang sakitnya enggak sih Kak? Iya, bayang banget. Dan ibunya itu dia
sebelumnya ini hamil anak ketiga. Yang pertama kedua juga normal, tapi memang ibunya ini dari dulu mungkin karena keterbatasan mungkin dia salah satunya. Yang kedua juga dia kayak punya kendaraan gitu untuk keluar dari benar-benar desa nyari ke vaskes atau ke klinik atau tuh agak lumayan jauh gitu. Jadi cuma maranin dan nelfon tuh untuk nyamperin ke rumah dia bantuin lahiran. Itu juga aku dari klinik aku ke rumah dia tuh ada kali setengah jam, itu dia udah mulus banget, udah pembukaan lengkap, udah pembukaan 10 lah. Nyampe sana tuh tinggal teneng doang itu biar enggak loncat ibaratnya itu bayinya, jadi tahan gitu dia sampai loncat. Ya udah, tapi emang ibunya juga kuat sih, alhamdulillah. Mana nggak pernah minum vitamin, nggak pernah USG, disuruh USG bandel. Hebat, pokoknya mah ibu luar sana tuh hebat kalau lahiran. Apapun lahirannya mau normal mau sesar, semuanya baik. Yang penting selamat dua-duanya ya. Jadi nggak harus normal aja tuh udah hebat, tuh sesar tuh nggak hebat, ibunya enggak. Semuanya hebat. Nah, cepet nih, macam berapa? Kak, aku mau jujur Kak, mirip sama sahabat aku, tapi kita lost kontak semenjak dia dipaksa nikah. Siapa? Temen kamu, sahabat kamu, apa masa lalu kamu? Buat salam kenal dari iya kamu lagi. Kok obat rindu tuh ada nggak ya? Ketemu sama orang yang buat rindunya. Karena kalau nggak ketemu nanti gondokan. Canda ya. Bumi takut ada 30 hari tapi di testek masih garis 1. Ya udah bagus dong. Kamu mau ini program hamil? Kamu udah coba WSG belum? Kalau sesar terus mau punya anak lagi jaraknya berapa tahun? Saran aku sih 5 tahun ya. Jangan 3 tahun itu karena kayak masih baru belajar jalan, baru belajar benar-benar sih butuh sosok ibu. Jadi jangan sampai kita punya anak dulu, sedangkan anak kecil ini lagi masa pertumbuhan tuh bisa kita nikmati proses dia tumbuh. Jadi saran aku sih pas dia umur 5-6 tahun lah baru kalian boleh hamil lagi. Bun ada yang jomblo nggak? Ya, punya pacar lagi mereka. Iya nih aku ada program tapi belum berani mau WSG. Nanti boleh Kak tes lagi 2 mingguan dari kan baru sebulan ya. Coba nanti boleh tes lagi seminggu atau 2 mingguan. Habis itu nanti coba WSG. Itu ya, semoga ya hasilnya positif, lancar-lancar ya. Terus boleh juga tuh dibantu minum asam folat, boleh. Jadi minum asam folatnya nggak harus udah hamil aja, dan itu boleh diminum sama pasangannya juga. Terus juga jangan kecapean ya, sebetulnya harus dalam keadaan nggak capek sama sehat. Kayak minum air putih, vitamin. Ya gagal dong. Sahabat Kak, tapi ada rasa. Alhamdulillah itu Kak permulaan. Siapa tahu nanti nambah. Kak anak soleh gabung lagi, lewat lagi ya di FYP-nya, lewat lagi di berandanya. Ini pas aku udah mau matiin live, kenapa lagi nambah lagi yang nonton, nanti nambah lagi yang nanya. Tapi boleh sih, sampai 5% baterai aku nggak apa-apa juga. Jam 2 nih bentar lagi, udah ngantuk. Iya deh. Katanya juga kalau tapi sama cantiknya nantinya masa lo ala pret.
Catherine. Waalaikumsalam. Hawanya tak lagi di jalur yang sama. On. Yang mulai berbeda. Kan kalau sama kenapa kau nggak adil pada? Dia dikasih yang lain, kau nggak adil kau ya bang. Buat salam kenal dari anak soleh kota Loksmawe Aceh. Halo kota Aceh, Loksmawe. Gaya kepencet pula tetap juga mawar. Dia nggak adil namanya. Dengan kapasitas baterai dia di Ada sambal kurang. Iya betul. Smart Go 2, Go 2 ya, cek Swap dari Mepa A5 ya. Kak, betul nggak kalau bibir